بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ قراءة صحيح البخاري بإذن الله سبحانه وتعالى. اینک ما امروز آغاز میکنیم قراءت صحیح امام بخاری را. قبل از شروع اختصارا درباره امام بخاری اندک باشدم که گفته میگذاریم. هو الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة، ولد رضي الله عنه بعد صلاة الجمعة يوم 13 من شوال سنة 94 و100 ببلدة بخارى، وإليها ينسب. ولقد نشأ الإمام البخاري في بيت علم ودين وورع، فقد كان أبوه عالما جليلا، سمع من حماد بن زيد ومن الإمام مالك، وروى عنه العراقيون. ولجلالة قدره ووفور علمه ترجم له ابنه الإمام البخاري في التاريخ الكبير. یعنی صاحب این کتاب امام حافظ حجت امیر مؤمنها در علم حدیث ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره ابن بردزبه، الله از او راضی باد، بعد از نماز جمعه در روزی 13 ماه شوال سال 194 تولد شده است در شهر بخارا، و به همین بخارا این امام را نسبت داده می شود. امام بخاری الله رحمتش کند در یک خانه پر از علم و دین و پرهیز نشأ و نما یافت، کلان شد، و پدرش عالمی بزرگ بود، از حماد بن زید و از امام مالک شنیده است، یعنی که حدیث ها شنیده است، و از او یعنی از پدرش علمای عراق روایت کرده است، و برای خاطر منزلتش بزرگ بودنش و بسیار در علم یعنی که علمی فراوان داشتنش، پسرش امام بخاری در تاریخ کبیر پدرش را چی کرده است؟ ذکر کرده است. وفاة امام بخاري: توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر سنة 56 و200. یعنی امام بخاری الله رحمتش کند در شب شنبه در وقت نماز خفتن در شب فطر سال 256 هجری وفات کرد، و دفن بعد صلاة الظهر، بعد از نماز پیشین او را دفن کردند. و كانت مدت عمره 62 سنة إلا 13 يوما. مدت عمرش یعنی که چند سال عمر دید؟ 62 سال 13 روز کم، یعنی 13 روز کم 62 سال عمر بسر بود. نعم. وقد ظل الإمام البخاري قبل وفاته متنقلا بين البلدان الإسلامية لتحمل الحديث وروايته حتى استقر به المقام بنيسابور، فمكث بها مدة ثم رجع إلى بلده بخارى على إثر اختلاف وقع بينه وبين بعض علماء نيسابور. می‌فرمایند که امام بخاری پیش از وفات کردنش یعنی در رفت و آمد بین کشورهای اسلامی برای خاطر حدیث ها را چکار کردن؟ تحمل کردن، برداشتن و راویان حدیث جمع کردن
حتی تا قرار گرفت در یک مقام به نام نیسابور، در آنجا ایستاد به مدت. بعد از آن به کشور خود بخارا برگشت، پس از یعنی اختلافی که روی داد بین او و بین بعضی علمای نیسابور. ولكن لم تكن بخارا بأحسن من نیسابور في احتضانه والاستفادة منه، حيث اضطهده أميرها خالد بن أحمد. نعم. ولی بخارا از نیسابور دیده با خوبتر نبود. یعنی اگر چندی که مشکلی روی داده باشه در نیسابور، در بخارا هم از این هم بدتر، یعنی که با سخت‌تر مشکلات روی داد در سر امام بخاری. در مثال گیریم گرفتنش، در باره مثال گیریم استفاده بردن از او، از تا آن اندازه که او را چی به تنگ آورد امیر بخارا خالد بن احمد و علب علیه علماء بخارا. علماء بخارا هم یعنی استادگیری کردن فی بعض المسائل الخلافیه، در بعضی مسائل خلافیه روشن آمدن به امام بخاری. فخرج البخاری من بلده متوجها الى سمرقند. بس امام بخاری از کشور خود، یعنی از بخارا، رو به طرف سمرقند کرد. فلما كان بخرطنك وهي على بعد نحو 20 كيلومترا من سمرقند. نعم. و هنگامی که در خرطنگ گفته که جا آمد، اونجا قرار گرفت، این تقریبا 20 کیلومتر از سمرقند دور، به او خبر رسید وقوع فتنه بینهم بسببه، یعنی که در بین مردم فتنه خیسته به سبب همان. نعم. فمرض ایاما ودعا في آخرها بدعوات ثم اضطجع فقضي رحمه الله رحمة واسعة. نه بس بیمار شد یک چند روز و دعا کرد در آخری همون روزها دعاهای. بعد از آن یک پهلو خواب کرد و الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ گویم فقضیه، یعنی که وفات کرد. رحمه الله رحمة واسعة، الله با رحمتی واسعش ورا چه رحم کرده باشد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة الهلالي. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية، وهو علقمة بن وقاص الليثي المدني، يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي. قال أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق
أم المؤمنين أن الحارث بن هشام، وهو الحارث بن هشام بن المغيرة رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفسد عرقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكتفي.